Сәлем достар, видео бастамасының алдымен арнаға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі видеода Еуропаның құпиясы мен сырын, маңызын, шындығын, қызықты деректерін айтатын боламыз. Видеоның соңына дейін тамашалаңыз. Өте қызықты болады. Сіздермен бірге біле жарнасы. Еуропа семит тілінің ереп батыс сөзінен шыққан. ежелгі грекияда эгей теңізінің батысындағы жерлер осылай аталған. Еуразия құрлығының батыс алып жатқан дүние бөлігі. Азиямен бірге Еуразия құрлығы құрайтын әлем бөлшегі. Аумағы 10 миллион километр квадрат. Халқы 826 миллион адам. 2000 Ресейді қоспағанда Азиямен арадағы шекарасы шартты түрде алынған. Ол құрлықта Орал тауы, Жем өзенін бойлай Каспий теңізінен дейін, одан әрі Кума және Манич өзендері бойымен Донның сағасына жетіп, Азов, Кара теңіздерінің ұласады. Одан арғы шекарасы Босфор бұзағы, Мәрмәр теңізі, Дарданелл бұғазы арқылы өтеді. Еуропа солтүстігінде солтүстік мұзды мұхитпен және Кара, Баренц, Ақ, Норвег теңіздерімен, батысы мен оңтүстігінде Атлант мұхитымен және оның Балтық пен солтүстік теңізі Ирланд жерорта теңіздерімен қоршалған. Местные жители. В Италии 4%, во Франции, например, 8%, а в Великобритании, давно ставшей землей обетованной для мигрантов из арабских стран, всего 5%. Впрочем, в такие цифры поверить сложно, как европейцам, так и самим экспертам, проводившим это исследование. Чтобы получить опровержение, достаточно выйти на улицы крупных городов. В чем же подвох, расскажет Анастасия Ефимова. Не волнуйтесь, вам все это только кажется. Видимо, так стоило бы озаглавить исследование, опубликованное авторитетным британским изданием «Гардиан». Один из крупнейших центров изучения общественного мнения Великобритании провел опрос, и оказалось, что иностранцы склонны преувеличивать число проживающих в их государствах мусульман. Так, например, французы считают, что в их стране каждый третий мусульманин. Оказалось, вовсе нет. Мечеть посещают только 8% граждан. Итальянцы уверены, что ислам проповедует каждый пятый житель Апеннин, а социологи говорят только 4%. В Великобритании ожидания тоже разошлись со статистикой: 21 вымышленный процент против 5 реальных. Кажется, самое время успокоиться. Европейцы проблему преувеличивают, мигрантов в их странах совсем немного. Но как же тогда быть, например, с заявлением британского премьер-министра Дэвида Кэмерона? Он не раз говорил об ужесточении миграционной политики не только на островах, но и в Евросоюзе в целом, а на днях и вовсе был предельно жесток. Я глубоко озабочен тем, что некоторые хотят приехать сюда и воспользоваться нашей щедростью, без того, чтобы внести свой вклад в наше развитие. Такая озабоченность, безусловно, имеет право на существование, и политики не могут просто отмахнуться от этих проблем. Увы, иммиграция стала слабым местом Британии. Оңтүстік шығысында тұйық Каспий теңізі орналасқан. Дүние бөлігінің құрлықтағы қиыр шеттері солтүстігінде Нордкин мүйісі, оңтүстігінде Марорки мүйісі, батысында Рока мүйісі, шығысында Байдарадский кірмесіне таяу полюстік Оралдың шығыс жақ етегі. Еуропаға кіретін аралдар мен топарларда жалпы аумағы 730 мың километр квадрат. Ірілері Жаңа жер аралы, Франц Иосиф жері, Шпицберг, Исландия, Британия, Ирландия, Корсика, Сардиния, Сицилия, Крит тағы басқалары. Еуропаның жағалауларында жалпы ұзындығы 38 мың километр. Қатты тіліміндегі түбектер Еуропа аумағына құрайды. Нападение мигрантов на местных жителей. Сегодня в Лейпциге выходец из Ливии исполосовал кухонным ножом прохожую. До этого беженец из Гамбии набросился с ножом на попутчика в поезде. Немцы порядком от этого устали. Наиболее агрессивных мигрантов власти готовятся отправить в Грецию. С теми, кто так рвался в Европу за лучшей жизнью и кому там совсем не рады. Пообщался Антон Лядов. Мы находимся в одном из ангаров бывшего аэропорта Берлина. Обычно для того, чтобы попасть сюда, журналистам нужно проходить много согласований. Вообще сюда пускают далеко не всех. Смотрите, вот именно здесь сейчас живут
беженцев в этом огромном ангаре. Обратите внимание, он разделен небольшими перегородками на сотни комнат. Обратите внимание, у мигрантов даже нет своих дверей в комнатах. Они натягивают тряпки, какие-то простыни для того, чтобы хоть как-то отгородиться от внешнего мира. А вот посмотрите, сейчас вот, например, люди отдыхают на кроватях. В каждой из подобных комнат живет примерно по 4, иногда больше человек. Поросшая Олар Пиреней, Апеннин, Балқан, Скандинавия, Кола, Ютландия және Қырым түбектері. Жағрапиялық орталығының координаттары Еуропа су шекарасы Атлант және Арктика мұхиттары және олардың теңіздерімен шектеседі. Аралдарының аумағы шамамен 730 мың километр, орташа биіктігі 300 мың метр, ең жоғарғы нүкте 5642 метр. Мәңгі тау не Эльбрус тауы. Жер аумағының көбі жазықтық, ірілер. Шығыс Еуропа, Орта және төменгі Дунай. Париж бассейні. Таулары жер аумағының 17% алып жатыр.